izložbom Prometej novog veka obeležavamo 60 godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih koja je održana u Beogradu 1. septembra 1961. godine. Politika nesvrstavanja je jedan od najvažnijih fenomena države čije nasleđe baštinimo. Titov put u Indiju 54. 55. godine veoma značajan iz više razloga. Prvo, on se dešava u vreme kada Jugoslavija traži treći vlastiti put u socijalizam, a sa druge strane Indija u prvoj fazi dekolonizacije. Tito u Indiju otkriva i vidi ono što je Indija bila, ali takođe i ono što će Indija biti, tu latentnu snagu nove Indije oslobođene svega kolonijalne vlasti. Takođe, put u Indiju je bilo vrlo katarzično iskustvo za samog Josipa Broza Tita. On izlazi iz svojih uskih balkanocentričnih, evropocentričnih okvira, postaje državnik svetskog ranga i ponajviše Indija i put u Indiju se smatraju prelomnom tačkom u formulisanju spoljnopolitičke strategije Jugoslavije u pravcu nesvrstavanja. Muzej Jugoslavije ne bi bio toliko bogat fondom i predmetima da Tito nije bio jedan od lidera pokreta nesvrstanih. Fotoarhiva, koju mi zovemo Zlatni rudnik muzeja, dokumentuje 30-godišnju aktivnost Jugoslavije u globalnim političkim događanjima. Na izložbi smo odlučili da prikažemo Jugoslaviju i Indiju kao svojevrsne Prometeje novog veka. Izdvojili smo ih iz 25 zemalja koje su učestvovale na prvoj konferenciji. I pitanje je zašto Indija? Indija je značajna zato što se smatra kolevkom nesvrstanosti. To je zemlja koja je prva teorijski, ali i u praksi formulisala doktrinu nesvrstavanja. Naša izložba nosi naziv Prometej novog veka po monumentalnom platnu Petra Lubarde. Dakle, pre svega Lubardina samostalna izložba otvorena je 61. svega nekoliko dana pre prve konferencije nesvrstanih u Beogradu u novo otvorenom prostoru, na ovoj galeriji u Domu štampe. I sa te izložbe je ta slika koju smo pomenuli, Prometej novog veka ili industrijalizacija, premeštena direktno u salon Narodne skupštine danas, nekada Savezne skupštine, i nju vidimo na dokumentarnim fotografijama kako ispred nje stoje državnici 25 zemalja i pozivaju na dekolonizaciju, mir u svetu. Kulturne i umetničke veze Indije i Jugoslavije su, opet možemo reći, vezane za Lubardu, jer Lubarda 63. odlazi u Indiju na višemesečno putovanje i tada 60. godina Jugoslavija shvata da je kroz umetnost vrlo važno da se predstavi trećem svetu i šalje i originalna umetnička dela. Sa druge strane, važno je i zanimljivo pratiti na našoj izložbi indijske slikare. To su slikari koje mi prvi put izlažemo, koji su iz Fonda muzeja Jugoslavije i koji su bili stipendisti jugoslovenske vlade tokom 50. i 60. godina. I mi imamo priliku da vidimo te slikare koje zanimljivo je porediti ih sa Lubardom, tako smo ih i postavili namerno. Nisu, moramo priznati, tog kvaliteta, ali s druge strane tu su bili formirani slikari. I kad pogledamo njihove slike, one odišu tradicionalizmu, koji moramo razumeti jer je Indija u to vreme još uvek vrlo bila tradicionalna i to je tek početak. I kad to poredimo opet sa Lubardom, koje postavljamo jedne pored drugih, zanimljivo je koliko Lubarda mijenja upravo svoj tematski krug. On odlaskom u Indiju kaže kako je se vratio kao potpuno promenjen čovek. Na simboličkom nivou izložbu zatvara rad Vladimira Nikolića, komunistička slika u vreme svoje digitalne reprodukcije, koji se bavi opet Lubardinom slikom Prometeji novog veka i njenom sudbinom i zapravo otvara pitanje vrednosti, modernizma, nesvrstanosti i šta se sa njima danas dogodilo.